Ya Rasulullah, ya Nabi, natasafa. Sebenarnya mah iya aing dendam kan ya karena jomblo. Tapi aing sini kumahanya. Aing berangi HS. Aing penting gak kalah ya ban alapatan kalong bayi hirup aing. Kabudak lain nang aja. Malaika. Ih, rengit ngepadek amat yuk. Angka warung lah yuk. Beli obat nyamuk. Ngepadek amat sih rengit dia. Bangsat doang. Ih, jahat jomblo tak. Kelihatan ya. Alah, sing-siunan ku aja. Ih, biasa jambul berem. Oke, mesti haram. Woi. Ini kan yang siunan juga mah yuk. Dendam kan aja aing. Ige. Conge dia. Naon. Aing ngomong tadi dengekeun ku dia. Ih, jadi ya. Ini kan yang siunan juga mah yuk. Di mana jomblo na? Tadi main lu ke jalan manehna. Oh, saya yuk. Saya yuk. Udah betul. Oh. Sing-singan sekali-kali. Supaya kapok dan manehna. Bu, obat nyamuk, Bu. Nan penting amat kaji obat nyamuk. Ah, jalan baru nih di sauna ge. Jadi mau rit kaji ulah sagabah. Oh, Bu. Mana bajuri gitu di dia. Oh, ini mah jahrit kampung. Ulah kan jurik, Bu. Pais lainnya yang kurang ditais. Awas nuturkeun ulah sagabah. Ah, geus urang pulang lah, Bu nya. Gerak. Tunun, Bu. Yuk, hati-hati. Yuk. Amat tah jomblonya. Kerabat amat masa aing. Ah, dia jalan mana datang obat. Gara-gara hubungan lewat jelema tuh. Tuh man seta yuk hijau. Tangan didinya. Ih, nani untuk aing merinding amat, merinding disco. Dong aing ngalewat di budak aing. Ih. Bang saing, dong aing nuntuturkeun yeuh. Ya jurik, dasar goreng deh jurik. Oh, anjing. Itu gua tanya yang suri. Oh, itu gua. Cocok saja ya sarakai. Penting berang. Udah. Woi, anjir dilek mah. Woi, dilek. Ya. Ada curi dia. Dia geus di mana ti le? Kikituanan. Buku main kesini sini aja gomblo. Kapok saya tadi Di mana? Di mana? Tadi yang si jambul berem. Tuh di buri tadi nek mali kan. Obat nyamuk. Hakan tas eta sarakah tuman. Pikiran oge. Ngacok aing menta minum bae pati dibere. Haram deh, Oh, jangan jadi kurungan kalian deh, beuh parah saya tak. Bagus le. Buka-buka lek dia dasar nodong tutup limun dia. Nih, Gandeng maco. buka. Oh, gitu kuat jadi kulit berdua. Buka tah. Ada keputing kemana weh? Ay maneangan dia. Dia main kerbeting, main ludo jeung budak. Tapi dia kerbeting anu lebih seru dia, Pi. Dia seru beh pokokna mah. Alah bonto. Main ludo doang gak sampai seru gitu aing maneh. Lain ludona dia kerbeting sitile nu seru mah. Naon? Nyisiran haji gomblo. Eta kuat deh. Goblok dia. dokanian dah budak Jadi tapi pocong. Sitile jadi pocong. Bener gak lagi puting? Yang sini haji gomblo? Oh, aing kerpot yang isi jambul berem. Pas sampai sangkut dia. Kagak ada bina dia. Oh, Manian dia bina dia. ya. Woi, tile aing eta bisa haji gomblo nyamun doang dia ta. Alah, bodo amat. Mah deh kela. Tapi nak mesti yang dari pelajaran nunggu. Oh, jasa rakahnya. Oh lah. Lain gitu le. Soalna kamari gaeng kanyahoan. Haji gomblo eta bebeja kana ustad. Gara-gara naon aja jambul berem kanyaman ke ustad. Dia main kamari kanyahoan. Pada Siti kana guna haji gomblo. Para benar. Oh, dia orang ngasih kemarin main pelet dia ya. Dia. Para benar. Itu kumaha dia mah. Aing banget pas-pasan. Duit 13 lagi dompet kieu dulu. Tah.
Yang diseueuh duit 1000 acan haram. Iya mah dia nan kulit bayawat iya mah dia. Gas maja, ulah ngahbahas bikang. Urusan bikang memang pasti orang eleh. Oh benar. Terus kumaha pe kelanjutan penting? Nek nyisinan haji gombloh tak? Kau ustad dia. Aing mah tetep data aing mah haji gomblo soalnya dendam kene. Minum aja empi. Atau yang hayu beng siap mau budak beng eta. Jadi jam belum? Siap aing mah. Nuturkeun aing mah mendalungan ka mana ge asup. Siap lek, bener lek. Ong, wait. Si Maco kemana sih? Blok dulu yang saya kemana? Buka aya job dia mong. Jam 6 sih saya tak. Keur kuli ngeduk kuburan. Sok asal eta ngomong gila. Kuburan. Parah dia. Dia ya. Majah bubar. Mending keneh ka bae urang yuk mandi lah kalau gitu. Yo. Woi. Urang jadi teu nyisiran haji gombloh. Baik Siap. Oke, daripada yang cina haji gombloh, mendingan orang ustad baik, kumaha? orang jajalnya nyalin aja. Oh, ayah nyalian, tak ustad. coba ini. Hah? Cocok untuk? Cocok. Oh benar. Iya jam 11 biasanya baik pengajian yang Pak Ustad. Oh bener oke. Oh, laju ini jadi jurig dah saha. Ile. Baik ya. Oh cocok. Beleng jelek tuh. Benar. Aing dibae aja mah. Geus sampai ka penting ya. posisi. Alhamdulillah, pengajian beres, musyawarah mulu dan beres. Iya jam 11 ya. Coba aja ngangin heula. Aduh, tis oge ya. Biar dulu dia yang dah oge. Lek, jangan saya lek. Mana? Murah ya kampung. Kemana pemuda-pemudanya? Biasa nama ya di dia. Lain malamnya ada mereka bulan hatinya. Curi kenaannya tanya. Astagfirullahaladzim. Ya jurik. Allahumma barik ana bima rojak tanah wa qina azabannar. Allahumma barik ana bima rojak tanah wa qina azabannar. Dalam ada. Allah Akbar jurik dia. Allah Akbar la ilaha illallah jurik. Mantap ya lek. Usah ke salam kolot kau aing mah. Oh percaya budak ya. Ayo. Buat aing. Salam kolot tak usah gue. Parah dia demi dia. Atau ustad. Parah dia, demi deh, parah. Yang bisa ada ongkonya, jadi kalau Oh nyari aja atau ustad. Parah dia leh. Parah aing. Alah bodo amat aing. Aing penasaran amat kamari pentingnya. Jurig. Goreng-goreng amat tadi kampung. Jelema bae ge sawan kana aing. Kok aing nu sawan sih ka jurig? Aing mah aneh ya. Can puas can penasaran aing eta kana jurig. Tapi biasana lamun jurig dicekel ku jelema, leungit. Kok ieu mah yang kacekel sih jurig? Dasar bau tak ababna bau jengkol, bangsat doang. Ceh. Ku panas sih cuaca di dunia. Komo di neraka meureunnya. Bating. Ngalah cai aing lah ya. Aing teu kolu keur penting ngeuleuh kalakuan urang nyisinan ustad. Ustad malik saon kolot. Bodo amat. Pentingnya si Maco, lamun aya eta mah tambah rame. Can anggeus borongan kali kuburan. Tuh si Maco marak dan diomongkeun datang pandang dosana tes eta. Woi, Maca, woi. Ading. Gede ge. Dia. Wih, para kumpulan amak beus. Ke briefing naon ya? Hari kerpeting ke mana dia Maco? Biasa proyek demi nung si budak. Dari kuburan. Dan anggus keneh. Acan. Coba tukeran enggak? Tuker tempat gerak. Aku bae jadi maco yo. Mah Jadi jadi cangkeng, kakak yo. Abang sekolah bae aja. Dan kepenting setengah naon dari ya. Eta budak stile nyisinan Pak Ustad. Nah teu Pak Ustad. Eta Pak Ustad gitu-gitu ge sawan kolot mah belang cumplung buruk. Parah dia.
Ini saru aja ngisi Haji Gomblo. Atuh Haji Gomblo mah waing pangus gampang. Haji Gomblo mas. Ay magarasa puas yo. Ngisi Haji Gomblo, suka pada jelema na kapok. Bener le. Tadi dia mau nanya ke Haji narek naon. Alah bodoh amat. Bener le. Ayo cocok ke Haji Gomblo mah disangseunaan. Usah kita upload ku aing mah. Parah Haji Gomblo jan. Kau tak boleh asal kolot ya, Bu. Boy, aing naik balik lah nya. Kita mulai minyak ku indung aing. Ayo naik asupkeun bae heula nya. Aja cara men sayang yo. Ada kamar anak Rob. Kalau yang dahar nuan goreng itu goreng lagi. Iya. Gua kan Agus ngomong nage. Jak haji. Mal kaji sali kaji. Tah, bareng minum saya sudah galon. Ai, saya tak kalah mabur. Jurik doang, biang kerok mah masih nya jurikna. Kamari si Usta disengsiuna ku si jurik tanya. Lunjak dak muda dia. Taduhung aing ngelepaskeun saya tadi di kana kotok, lunjak doang saya tanya. Udah aku yang benang sama dia. Alah, bodoh amat kaji, dar ya.